Okusimoku kuherirwe yo mu rukiko orw'omwaka orwa Sakweji oruhikirweho bamemba ba Isingiro Kaberebere Resident Sacco kandi abahangu omu by'esente hamwe na n'abebembezi basimire Sakweji okutunguuka omu kiire kakye. Ebitabo ebi byona tubibazire ahabwa performance y'imwareba ahabwo bagambira 96 na asset base ya 1.6 billion. Ibitabo byanyu nibyereka ekishani ecy'oburinganiza kandi eky'amazima ejo yo report erikona yereka ekishani kirungi abo mwaka oguru kwemera 31 yo ku 12/2025. Sakweji ino buhereza burungi obwo kubika okuhora okukeguza nangwa omukubugana kw'abantu oku twine binje bitwegamu nkasako ko kushitama nko murukiko n'abantu orebe emitwarize y'abantu umanyana ne bakoromuka konko ekikukira y'obuhango no kwiyamu sente tukabasa kutungura amakagitu na munonga nkaba school fees boda water tank solar hamwe na motoka. Okurigirira hari General Manager owa Sakweji bamemba ba Sakweji nibeyongera bwashesha bwira ahabwa buhereza burungi. Katandika twine emitwaro 20 abantu 30 konke shaheji twine 25 na mushanju kandi na portfolio ene ekora twaisya biliyoni 1 na miliyoni 5 teka ngu autilion twereka kintu kirunjo mu myaka 10 tuzakuba turi biliyoni 5 kugira habwe teka ya Sacco eitwine. Isingiro Kaberebere Resident Sacco ne haroni zitari zimwe na zimwe ahamagoba make okubasa kwera ba memba okwetungura ahabwe nkora nunje itwine nemitwarize itwine na customer care itwine kwiza bakatujoininga kandi bakabanitwe services zona tuzine twina accounts twine account y'abana twine account ya group twine account ey'obuntu omukoro ogu gwishikirweho abebembezi batari bamwe na bamwe hamwe n'abanyabutegeki ine mugabesha ogaramye omuntu ebo omanye ngoriyo noshisho bwi temanya kangumba gambere wenda baga waba ine mugabena ogaramye omuntu ebo omanye ngo hatine cyorugobaho noza kwija bakoto akasoda bakwereze kakecho karye odaye mbona wabo ryo musako odari kuguza mtoro 50 nonda kwisha kuguza muki. Start with the purpose kandi kane kigendererwa mugurire no savinga oyine ekigendererwa nano kusavinga fana bitu bikora konkano oyine ki ekigendererwa njako bahambiza kugira ngo maximum liability eyimwaba mu rwareti kugira ngo mwaji passinga ne basaku affectinga Sacco yanyu icyo twija kubaho ahubwo kuba nashanga ngo n'umukorofayinga abatwire nibabika kurungi na Sakweji barongwirwe amakuru gashakwa Ruth Nwamanya omuri Isingiro.